na dango William au tikui dombati tau nona sino ndo talita kana waronga na Mbula FM na mendo anisia na dango Berit au tikui na tau na sino talita na waronga Mbula FM Mbula re we omai ko Mbula tau waronga na Mbula FM na batunga na sere Mbula na dango Poles Benwalu au tikui na sino ton konsa ndo talita ka na waronga na Mbula FM na mendo anisia au ndo talita ka tunga na Mbula FM na mendo anisia Mbula FM namba 2 NSR. Ni sambulo binaka. Sai ko yongo na bakale leka ni nonde tukutuku na mbongende ndai. Ena kena mendingi taki na nonde bonua mena presidenti na mbosekani COP23. Ena bebu ki sarabaka lebu kina be matani tu mena kadi bakayani kina be se burubura ena lenga e tarairatiku ena unongo ena buku ni be saunin raki karitaka na ililu ni matani tu orengi mani marama ni na tomana tinga ena unongo na nonde bonua na nona takataka bata kina be matani tu era bolengai ena buku ni lenga ungo sibia ni limasanga bulu ni tikutiko ena nonde bonua era bolengai tiko ena unongo ena buku ni be saunin raki kasangan revi merna tukitaki kina be bonua dere ala kindolaba ena mataka ni kua na nonde lilu ni matani tu nambani ua maina koro o kumi ena asana boka turanga o tailevu sa tegi buta kine karua ni wasiwasi ni Help for Home Initiative e wainimbuka tailevu karabuke kino ira era sianga ni ngarabi ene matai ni wasiwasi waretana ministani marama kina bueti ni mbulan rabua mereseni bunuanga nirtone sikoba telangana be bunu eso erabuke tomanda merna buke kinoira era dalata nei matai ni wasiwase kuro bunuanga ni ono na kambani ni tarabale ersa tiki ni daga Kongo kasamboko erua mai nei matai ni wasiwase rautani walu na timi era be suko tikani ena be tiko ena kenangarabi na be buke ongo e nama ki menantupakanduri endua nanduru ni liba sena transmission maimba ena ambaki mayongo waretaka na bunilawani matambose ni liba Hasmukh Patel ningo etiki ni noto bengarabi ena ambaki ongo na laini ongo ena ngarabira na liuni bonua emba tabua kirakiraki ena toka nanduru bo ongo ena uluni bonua e berara ena tauni omba kinangito sa kadibaka na dori wabulidi ni nonda mata timi ni Fiji babas cho sa teki sabou na lewe tinika ono na dorbo erna mata teki kendayani ena sotsota ni South America Sevens mai Argentina ke Chile kadibaki e son na yada rongo me bakata ki amenoni na sila alibereti veitokani cho suavidi ke kalione na soko erro katalitunga ena timeongo o France Lomani serpepeli turuba ke semisi matawalu maina mata timi ni ambaki rua sangabulu ena nanda bonua na South America Sevens ena boy dortiko mai Argentina maina ka ono kine ka vitu ni Januari ena ngai laki tomani e Chile ena ka tinika ba kine ka tinika lima ni singa ni bula mayongo mai da bekir na boleleka ni nonde tukutuku na kene kuri e rauni na sema na Mbula FM ke na radio Fiji 1 ni wedeng vinaka Mbula vinaka na lewe viti bona makade tabua au maramani tau malam-malam nandonga apa kau cari tahu yang kau antau talita kama warung dari radio video one tahu mai serua tahu warungnya ena radio video one antau mai bikin apa yang Mbula na dangoloa taratu au maramani telebu au wakitiko ngai nda lebu housing au ndo waronga na radio Fiji 1 ndo mo ibiti na bonga ni beyani Na radio Fiji 1 ndo mo ibiti na bonga ni beyani